asifiwe. Nagasenga kwamba kushimira Imana kuri bibi. Ninashimama hapa ninataka kushukuru Mungu kwa matendo mbili. Icyambere ndashimira Imana iyo yandamukije ndi muzima ikandinda aho nagiye nca hose nkashitsanga handi. Ya kwanza ninashukuru Mungu kwamba nimeamka niko mzima na akanichunga mpaka kufika hapa. Ama icyakabiri naco nagomba gushimira Imana cyane igitangaza yankoreye muhira. Ya pili ninataka kushukuru Mungu kwa muujiza Mungu amenitendea nyumbani. Bana kabaona nacho naribingera mbona muhira. Tangia nazaliwa nilikuwa bado sijakiona nyumbani kwetu. Abumzara ntaho naribigire mbona ahama mwijana cyangwa umwana wiwe mu mahoro atanduru. Baba yangu mzazi nilikuwa sijaona bado hayampatia mtoto wala mama yangu faranga 100 bila fujo. Nama ya ishure cyane karamu twalirira mama. Hata faranga za karamu wala kaye tulikuwa tunamwambia mama yetu. Muntu uheze niho yamanutse kura mama yamaze kugwaye. Juma inaisha njo alikuja kuangalia mama yangu yuko mgonjwa. Achara telefona mbira ngo ndamanutse. Akanipigia simu akanambia ninakuja. Mama ndamubwira ati papa raje. Mama yangu nikamwambia baba yangu anakuja. Ngo nindaje. Akanambia ni nani anakuja? Papa rambye twaje. Nikamwambia baba yangu anasema kama atakuja. Ageze gushika. Wakati anafika araturamutsa twese. Akatusalimu sisi wote. Acabwira mama. Akamwambia mama yangu egeranya ababalino muzinda barifa. Kusanyisha wale wote bako hapa niwapatie fanta. Mama niwe yabitubwira. Mama yetu akatuambia tumubwira ati niwe yabikubwiye. Tukamuuliza ni yeye ndiye alikwambia? Tego niwe yabingira. Akanambia mimi ndiye aliniambia. Niwe twagenda aradifana atubwira ati nibabongere. Tukaenda akatupatia fanta na akatuambia batuongeze. Muri uwo mwanya narasizwe cyane kuko ivyo bintu navyo narigigere mbona kuva nakaba. Mwa hiyo wakati nimeishiwa kwa juu ilikuwa ya mara kwanza naona hiyo mambo. Uko na mama nta musi rumwe narigigere mbona muhakira mu mahoro. Hata mama yangu nilikuwa bado sijamuona nampatia kitu kati ya kwa amani. Nabuke tumuherekeje. Hata wakati tulikuwa tunamshindikiza yabwiye mama atakira uraza kumufana. Akamwambia mama yangu pokea utakunywa fanta. Papa nabonye muntu uhetse si papa wa kera nawe urambona. Baba yangu nimeona mwa hii juma inaisha haiko baba yangu wa zamani nilikuwa naona. Naonye papa mushashi. Nimeona baba yangu mpya. Mbera mashima mama. Mupigie makofi Mungu. Mzazi wetu Mungu aendelee kumpaka mafuta. Mwamaze kubona abagiriwe neza abasengewe abashinye naye wabibonye rero nikanawe ndagutumire kudasiba ntusibe muri ayo makoraniro y'ishengero namaze kubarira ku munsi wa gatatu ntusibe dimanche ntusibe kwa mbere abegiri Centre Ville nawe nyine tuzagira igicaniro namaze kwakora kuri Hotel Pacifique ukeneye gutelefona cyangwa se ukeneye no kuduterera mu buryo bwo kuri hasare inimero ziriko wikoreye Imana nawe nishobora kwirengagiza ibikorwa byawe. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Abahora babikora bakaruhika kuri Mukashi canke Eco Cash bakaruhika amafaranga yo kugura detergent bakaruhika amafaranga y'amapire bakaruhika uko barose kose igihumbi cyawe n'amafaranga menshi. Kandi nakwibutsa wewe ukora uranyumviriza kukugiye kuri Albert TV wewe zitataka burungu Albert TV akaona renage usanga ko usanga ko ibiganiro byinshi cyane warukene mu buzima dukora ibiganiro biri ku misozi itandatu umusozi w'umuryango famille umusozi wa eglise ishengero ibyo biganiro byose biracako wa business urudandazwa turakora ibijyanye na media cyangwa itangazamakuru turakora ibiganiro bijyanye na sport y'wazire no kuvuga kwinonora imitsi n'imyidagaduro turakora n'ibiganiro bijyanye n'uburezi no kwiga ibyo byose ibiganiro byose haba power of blood imbaraga z'amaraso power of love imbaraga
z'urukundo n'ibindi biganiro Albert News, amakuru y'isi yose n'amakuru y'ijuru ubisanga kuri Albert TV. Albert TV nawe wagenda kuri YouTube ukarondera Albert TV maze ukagira sabone ariyo subscribe, ukagira partage ariyo share, ukagira like ariyo j'aime, ukagira na commentaire ubibonera umugisha. Nayo niyo ni inkunga yawe wakwihuta rero ukabigira, kandi ugize na partage uzaba uriko urasangiza ukora ivugabutumwa. Nawe umuvugabutumwa Yesu Kristo yagutoranije nawe nkuko waba umuvugabutumwa. Hariho benshi mu ngana batakiriho, ariko impamvu wowe ukihana kugira ngo wamamaze ibikorwa ariyo mirimo n'ibyiza bya Yesu Kristo. Nta kundi atari uko wajya kuri YouTube ukaraba intayi zihari, ukaraba ijambo ry'Imana rihari, ukaraba ubuvugishwa buhari, ndetse ukabusangiza n'abandi. Aho nawe uzabaye umuvugabutumwa. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo agumugisha. Wamaze ndizera wamaze gufata cya kirahuri kirimo amazi, ngiye nyasengere maze turakomeza. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndasengera amazi afite ntakiri amazi asanzwe, ahindutse amaraso ya Yesu Kristo, amaraso akiza, amaraso abohora, amaraso y'igitangaza. Uko aza kuyanwa buri jini yose yamutera yamubabaza ubuzima bwiwe, ari uwarwaye diyabete iri ku biharuro birengeje 17-20 araba muzima. Diyabete yiwe, isukari yiwe irahagarara kuri 4-6 mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Unyoye amaraso yawe, agwaye amafyigo arakira, agwaye stoma arakira, agwaye intandara arakira, agwaye umutima arakira, ashomereye abona akazi, afite akazi abona ndokere, akeneye kugira mariage akora mariage mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Gotomera amaraso ya Yesu Kristo. Ayo na amaraso ya Yesu Kristo arakiza, akuzanira impinduka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rebo shekereya azana impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Azana impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakore ko kino gihe ni gihe cyo gukizwa, ni gihe cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Igihe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubona ubuzima bwawe buhinduka. Hari inyungu nyinshi muri Yesu Kristo, hari inyungu nyinshi muri Yesu Kristo, hari inyungu nyinshi rero idasanzwe. Nshuti mukunzi uri kuradukurikirana haba hano kuri BTV cyangwa kuri Albert TV, muko nakubare kugira wewe statu akawuru Albert TV akawuru ona renage, ushobora kwama kudukurikirana kuri amachone yose, maze na kino kiganiro ukakomeza ukironga, ndetse ukayindega ipartage igihe ugisangije n'abandi babona umugisha. Waba ufite inshuti ni mu mahanga, ushobora kumuhereza iyo nimero cyangwa se ukamuhereza kino kiganiro, tukurikirana kino kiganiro, maze ubuzima bwawe burahinduka. Abantu bari muri diaspora, abantu bari mu bihugu bitandukanye, tubategura serivisi nziza, tukabategurira deliverance, tukabategura na prophecy ku buryo buri video live. Maze nimero namaze kuyigwa ni +257 waba ufite umuntu ari hanze afite ikibazo agwaye agizene, wamuhereza iyo nimero maze tukamufasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndiko urankurikirana, ni kuri kurankurikirana, ariko kandi nuko uri kumva ijwi y'umuhanuzi Prophet Denasho kuva United Pentecostal Church Kigobe kakubarira. Ntabwo usanga bahangayika abantu bari hanze bakarondera abazungu, bakarondera abashinwa, bakarondera abantu, ugasanga abo bantu bariko bararondera ntacyo babamarira. Ariko rero bahereza iyo nimero y'umuhanuzi, ni umurundi, ni umuhanuzi w'amahanga, tuzamukorera serivisi nziza, ari gukira ari kubohoka, buri kibazo icyo cyose nakubarira. Ntahandi wabukira atari muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe avuga ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Nta wundi yakuruhura atari Yesu Kristo, nta wundi yagukorera yaguhoza atari Yesu Kristo, nta wundi yakuburanira ngo agutsindanishirize atari Yesu Kristo. Aho uri hose waba uri kurarondera ibipapuro byo kugira ngo wemerwe mu gihugu urimo utarabironka, nawe we muhereze iyo nimero ya telefone namubare cyo gukora, maze akagenda bamusize kuri rendezvous yo kuburana, akabona ubufasha kandi akemererwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho muzakandagiza ikirenge niko muzahagira umugisha. Wamaze kwagira icyo wagira niki, wavugana n'umuvugishwa akakora icyo wakora. Biroroshye icyo wakora ni ukumutelefona gusa, maze akakora icyo gukora, biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka nakubitse ku yindi minsi, kuwa kabiri, kuwa kane no kwa gatandatu waba ukeneye kubonana n'umuvugishwa mu buryo buri private, waza wa telefona kuri iyo nimero maze akakubarira umunsi n'isaha maze ukaza. Ariko kandi abaza basaba imibonano ku minsi atari yo gusenga bisanzwe, bitwaza intebe yo kwicara, kuko inyubako dukorera muri z'abashinwa ntabwo ari za Prophet Albert, ni z'abashinwa. So rero waza uzanye witwaje intebe, ushobora kuyizana muri envelope cyangwa ukayizana wayiguze intebe yera
karite nziza nk'izi wabonye tuba twicaye ko niyo uzazana Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Nuko nguko rero ukomeze udukurikirana haba kuri BTV, ukomeze ukurikirana ibiganiro haba kuri Albert TV nakwariye, haba kuri YouTube, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, usanga turiko. Ariko kandi genda kuri website kaburungu Albert TV _onarenage urabona ibikurikirana. Nkuko twari twakubare mu mishize yuko dufite agakuru keza, ushobora kugenda kuri ukandika kuri internet founding akaburungu Albert TV akaburungu onarenage. Ndasubiramo indome zose, je vais épeler les lettres FOUNDING akaburungu ALBINTV akaburungu onarenage, maze waba ufite micro projet niko ukagira inscription subscribe, maze ukazabona financement gratuit, ariko kandi uzagenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo akugire neza, ndavuze ngo amahoro y'Imana abane nawe. Shalom shalom shalom. Hari imbaraga zikiza indwara zananiranye, izo zirari. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, zo ni iza Yesu. Hari imbaraga